djevojke koje su promijenile njegovo srce. Bilo je prohladno listopadsko jutro kad se Marko, milijunaš i glavni izvršni direktor jedne od najmoćnijih tehnoloških kompanija u Europi, pojavio sam na grobu svoje pokojne supruge Helene. Nosio je tamno odijelo, iako nije bilo nikakve službene ceremonije. Kiša je lagano rosila, a vjetar je nosio opalo lišće niz staze starog zagrebačkog groblja Mirogoj. Njegova supruga umrla je prije točno 2 godine. No Marko nije propustio nijedan dan da je posjeti. Bio je hladan prema svijetu, odsječen od ljudi, okružen suradnicima koji su ga se bojali i obožavali istovremeno. Ali ovdje, pred crnim mramorom s urezanim riječima, voljena žena, prijateljica, majka, on je bio samo čovjek koji je gubio smisao. Tog dana, dok je klečao na mokoj zemlji i šaptao Heleni ono što nije stigao reći za života, čuo je korake iza sebe, pogledao je i ugledao 2 djevojke. Jedna je bila visoka, svijetle kose, u poderanim trapericama i s fotoaparatom oko vrata. Druga je bila tamnije puti, kratke kose, s ruksakom i izraženim podočnjacima. Djelovale su kao da ne pripadaju ni vremenu ni prostoru. Kao duhovi, oprostite, jeste li vi Marko Novak, pitala je svjetlokosa. Marko se trgnuo. Nitko ga godinama nije oslovio imenom izvan poslovnog svijeta. Jesam. Tko ste vi? Djevojke su se pogledale. Mi smo, vaša djeca, ispod površine. Marko je problijedio. Srce mu je preskočilo. Pogled mu je klizio između njih dviju kao da traži nešto što bi mu dokazalo da sanja. To nije moguće. Izustio je, Helena nas je rodila u tajnosti. Prije nego što vas je upoznala, rekla je tamnokosa. Imamo dokumente. Ona nas je dala na posvajanje kad je imala samo 17 godina. Marko se borio sa sobom. Bio je racionalan čovjek, analitičan, ali sada ništa nije imalo smisla. Ipak, u očima svjetlokose djevojke prepoznao je Helenin osmijeh. A u držanju one druge, njezin prkos, pozvao ih je da sjednu na klupu pokraj groba. Po prvi put u godinama, nije plakao zbog gubitka. Plakao je zbog zbunjenosti. Zbog pitanja, zašto sada? Zašto niste došle ranije, nismo znale. Odrasle smo odvojeno, u različitim domovima. Upoznale smo se tek nedavno, tragajući za biološkom majkom, iza zatvorenih vrata. Marko ih je odveo svojoj kući, raskošnoj vili izvan Zagreba, punoj uspomena i tišine. Tamo su ostale 3 dana. Isprva su šutjeli. Marko je postavljao pitanja s oprezom. Djevojke, Lena i Sara, bile su vrlo različite. Lena je bila diplomirana fotografkinja koja je radila na dokuserijalima o napuštenoj djeci. Sara je preživjela od ulične umjetnosti, spavala po hostelima i autobusnim stanicama. Žao mi je što nisam znao za vas, rekao je jedne noći, ne moraš se ispričavati. Nisi ti taj koji nas je napustio, odgovorila je Lena, ali Marko se osjećao odgovornim. Iako je cijeli život gradio imperij, sada je shvaćao koliko je sve to prazno, otpor i istina. Iako su prve dane provele u miru, napetost je rasla. Sara se počela ponašati buntovno, razbijala je tišinu glazbom, pitala gdje su bili svi ti milijuni kad je ona gladovala. Ti si bogat. Imaš sve. A ja sam jela iz kontejnera. Marko joj je pokušao prići, ali ona je svaki pokušaj dočekala zidom. S druge strane, Lena je počela razotkrivati Heleninu prošlost. Pronašla je njezin dnevnik među starim stvarima. Čitala je svakog dana, mama te voljela. Ali, imala je strahove. Strah da ju nećeš prihvatiti ako znaš za nas. Zato je šutjela. Zauvijek, Marko je to nosio kao kamen oko vrata. Počeo se povlačiti. Njegovi savjetnici, tajnica, mediji, svi su primijetili njegovu odsutnost, a onda se dogodilo nešto što će sve promijeniti. Pad, jedne noći, Sara je nestala. Ostavila je poruku, ne pripadam ovdje. Nikad nisam ni pripadala. Ako me tražiš, nemoj. Ali ako želiš razumjeti, potraži me gdje si najmanje snažan. Marko i Lena su danima tražili. Konačno su je našli u starom skloništu za beskućnike u Rijeci. Volontirala je, zašto nisi rekla gdje ideš? Sara je odgovorila tiho, jer ovdje prvi put osjećam da vrijedim zbog onoga što jesam. A ne zbog toga što si ti. Marko je kleknuo pred nju, ali meni trebaš. Ne kao projekt. Kao kćer. Sara je sada bila sveprisutna u medijima. Njezina zaklada, druga šansa, dobivala je priznanja.
Djevojka koja je nekada spavala ispod mosta, sada je govorila pred vladama. Lena je snimala dokumentarac o napuštenoj djeci i upravo je bila pozvana na Berlinski filmski festival. Ipak, ni ona ni Sara nisu se još uvijek osjećale potpuno povezano s Markom, on je to osjećao. Bio je njihov otac, na papiru. U stvarnosti, još uvijek samo figura u pozadini, neočekivani gost. Jedne večeri, dok su večerali u Markovoj vili, zvono na vratima zazvonilo je. Marko je otvorio vrata i ugledao ženu u kasnim 40-ima, dotjeranu, ali umornu. Ti me se ne sjećaš, zar ne? Rekla je tiho. Trebam li? Zvala sam se Kristina. Bila sam Helenina najbolja prijateljica. I čuvala sam njih kad su bile bebe. Ja sam ih vodila u dom kad je Helena pukla. Marku su klecnula koljena. U dnevnom boravku, Sara i Lena su je slušale s mješavinom bijesa i radoznalosti. Kristina je donijela nešto, staru kutiju. U njoj, Helenina pisma. Neka nikad poslana. Druga, poderana, zalijepljena trakom. Fotografije koje nikad nisu izašle iz okvira. Crteži malih ručica, s potpisom za mamu. Kristina im je rekla, Helena je bila slomljena, da. Ali vas nije zaboravila. Pisala vam je svake godine. Samo, nije znala kako vam ih poslati. Nije znala je li kasno, u tišini prošlosti, te večeri, nitko nije govorio mnogo. Sara je plakala u sobi, Lena je promatrala zvijezde s balkona, a Marko je sjedio sam u knjižnici, držeći pismo u ruci na kojem je Helena napisala, ako ikada nađu put do tebe, molim te, budi bolji nego što sam ja bila. Jer ono što sam izgubila, više ne mogu vratiti. Ali ti možeš. Sljedećeg jutra, donio je odluku, misija Helenino srce. Marko je pokrenuo novi projekt, Dom Helena, mjesto za mlade žene koje su ostale trudne, napuštene, izgubljene. Projekt koji ne osuđuje, već prihvaća. Sara i Lena su bile skeptične. Nisi valjda sad našao razlog da se opereš kroz dobrotu, rekla je Sara oštro. Ne radim ovo zbog vas. Radim zbog nje. I onih koji će doći. Ako se itko treba oprati, to sam ja. Ali ova voda neće biti čista sve dok ne dotakne i vas. Po prvi put, Sara ga je zaglila. Tiho. Bez riječi, krug se zatvara. 2 godine kasnije, Dom Helena je postao simbol nade. Lena je snimila dokumentarni serijal pod nazivom Majke iz sjene. A Sara je bila predsjednica uprave zaklade. Marko je ostario. Više nije bio CEO. Bio je otac. Jednog dana stigla im je mlada djevojka. Imala je 17 godina. Bila je trudna. Sama. Uplašena, Marko joj je otvorio vrata osobno, ovdje nisi sama. Ovdje počinje tvoj drugi život, i dok ju je uvodio, Sara i Lena su ga gledale s balkona. Znale su, krug je zatvoren, završna naracija, za kraj drugog dijela videa, ima priča koje započnu suzama na grobu, a završe osmijehom djeteta koje se po prvi put osjeća sigurnim. Usamljeni milijunaš nije našao ono što je tražio, pronašao je ono što mu je cijelo vrijeme nedostajalo. Obitelj. Istinu. I smisao. A 2 djevojke? One su došle kao oluja. I ostale kao svjetlost. Prošle su 3 godine, Dom Helena rastao je. U njemu je do sada prošlo preko 90 mladih žena. Neke su se vratile u školu, neke su pokrenule male obrte. Sara je postala lice društvenih kampanja, Lena nagrađivana dokumentaristica. Marko, sve tiši, sve povučeniji. I sve usamljeniji, jednog jutra, na vrata doma stigla je starija žena, imena Milica. Bila je elegantna, ali su oči govorile da je doživjela previše. Rekla je da mora razgovarati s Markom nasamo. Sara ju je skeptično promatrala. Marko ju je primio u svoj ured, zagnut tamnoplavim kaputom. Milica je sjela, tiho uzdahnula i rekla: Ti si upoznao samo polovicu priče. Helena nije bila sama kad je ostavila djevojke. Ja sam bila tamo. Bila sam njezina psihijatrica. Marko je problijedio. Psihijatrica, da. Helena je imala dijagnozu koju nikada nije prihvatila, tešku postporođajnu depresiju pomiješanu s traumom iz djetinjstva. Nije ih ostavila iz hladnoće, već jer je mislila da će ih povrijediti. Plašila se same sebe. To nije bila odluka, već krik. Marku su suze pošle niz lice. Mislio je da je sve znao.
Da je razumio njezinu šutnju. A zapravo, tek sad ju je prvi put vidio. Milica je izvadila još nešto iz torbe. Stara bilježnica. Helenin dnevnik iz bolnice, na koricama, za dan kad neću biti više neprijatelji samoj sebi. Skrivene istine, Marko je proveo noć čitajući taj dnevnik. Stranicu po stranicu, kao da čita oproštaj koji je čekao godinama, u njemu je Helena pisala o svojim strahovima, svojim propustima, o ljubavi prema Marku koju nije znala zadržati i o djevojčicama. Možda ćeš ih jednog dana vidjeti i pomisliti da im ništa ne dugujem. Ali ja znam, krivnja me neće napustiti nikad me više ne bude. Znaš li kako boli voljeti, a ne vjerovati sebi da možeš voljeti ispravno? Marko je znao što treba učiniti. Put prema oprostu, sljedećih tjedana, Marko je razgovarao sa Sarom i Lenom. Pokazao im sve. Nisu odmah reagirale. Sara je šutjela puna 3 dana. Lena je plakala u automobilu pred kamerom. Ali nijednu sekundu nije snimila. Kad su se vratile, sjele su s Markom. Tišina, znaš, rekla je Sara, godinama sam je mrzila. I sad kad znam, još uvijek boli. Ali barem sad, mogu mrziti stvarnoću. Ne iluziju, a ja. Rekla je Lena, ja samo želim prestati postavljati pitanja koja nikada neće imati odgovore. Obitelj na staklenim nogama, taman kad su mislili da su pronašli mir, u medijima se pojavila afera. Netko je optužio Marka da koristi zakladu za pranje novca. Naslovi, milijunaš CEO skriva istinu iza humanitarnog projekta, Sara je bila bijesna. Lena zabrinuta. Marko, slomljen, došla je financijska inspekcija. Mediji su opsjedali vrata. Donatori su povlačili sredstva. Jedna djevojka iz doma, pobjegla, bio je to najteži trenutak za sve njih, žrtva. Marko je sazvao konferenciju za novinare. Očekivali su demanti. Očaj. Izgovore, on je stao pred mikrofone, pogledao ravno u kameru i rekao, sve što sam stvorio u životu bio je pokušaj da nadoknadim ono što sam izgubio. Nikad nisam bio idealan čovjek, ni savršen otac. Ali ovaj projekt nije moj, on pripada onima koje je društvo zanemarilo. Ako treba, odstupit ću. Ali neka ostane ono što vrijedi, njihova nada. Zatim se okrenuo i otišao. Obrat, ispostavilo se da je optužba lažna. Konkurentska firma htjela je diskreditirati Marka kako bi lakše preuzela njegovu bivšu kompaniju. Mediji su brzo povukli priču. No šteta već je bila načinjena, ipak, dogodilo se nešto drugo. Zahvaljujući tom incidentu, projekt Dom Helena dobio je međunarodnu pažnju. Stotine ljudi počele su donirati. Počeli su se javljati volonteri, donatori, čak i bivše korisnice, s pričama zahvalnosti. A najvažnije, Sara i Lena po prvi put rekle su riječi koje Marko nikada nije mislio da će čuti. Sara, tiho, dok su zajedno gradili novu prostoriju doma, tata, znaš da sam ti oprostila, zar ne? Marko se nasmijao. Prvi put, iskreno, neki ljudi misle da bogatstvo liječi rane. Ali prava moć dolazi kad se pogledaš u ogledalo i priznaš sve ono što nisi bio. I odlučiš biti bolji. Marko, Sara i Lena nisu pronašli savršenu obitelj. Pronašli su stvarnu. A to je veće od svakog milijuna. Marko je sada imao 63 godine. Povukao se iz javnosti, živio skromnije, ali ne siromašno. Njegova vila više nije bila samo luksuzni dom, sada je to bila zajednica. Svaki tjedan ugošćavao je bivše korisnice doma, održavao radionice, pa čak i kuhao subotom za štićenice. Sara je postala društvena liderica, zadužena za međunarodne projekte, predstavljala je zakladu na UN konferenciji o ljudskim pravima u Ženevi. Lena je upravo završila svoj prvi dugometražni igrani film o ženi koja je dala djecu u dom, a nikad nije prestala čekati ispred istog zida. A onda? Ponovno zvono na vratima, no ovaj put nije bilo starica, psihijatrica ni novinara, na vratima je stajala djevojčica. Možda 8 ili 9 godina. Prljava, u staroj haljini, poderanim cipelama. U ruci, samo komadić papira s adresom. Pogledala je Marka i rekla, jeste li vi Marko? Jesam. Mama je rekla. Ako se ikad nešto dogodi, da dođem ovdje. Da ćeš me ti čuvati. Mama se nije probudila jutros. Marko se zaledio, na papiru, ime majke. Marina.
Jedna od prvih djevojaka iz doma, koja je prije 2 godine otišla, rekla da je dobro. Djevojčica se zvala Anja, novi početak za jednog starca. Nakon što je službeno preuzeo skrbništvo, Marko se našao u situaciji u kojoj nije bio nikad, nije bilo velikih donacija. Nije bilo medijske pažnje, nije bilo suradnika, kamera, planova, bio je on. I Anja. Djevojčica koja ga nije poznavala, ali mu je vjerovala jer joj je majka rekla da smije, počeli su živjeti zajedno. Iako je imao slugu koji je još povremeno dolazio, većinu stvari sada je radio sam. Anđu je vodio u školu, učio je kuhanju, čitao s njom knjige prije spavanja. Bio je djed, otac, zaštitnik, no Anja nije bila obična djevojčica, imala je noćne more. Bježala iz škole. Govorila malo, ali crteži koje je ostavljala po zidovima bili su puni tame. Sara je bila protiv da Marko to radi sam, nisi ti više čovjek koji može mijenjati svijet. Marko je samo odgovorio, ne mijenjam svijet. Samo jedno dijete. To mi je dovoljno. Pucanje granica, jedne večeri, Anja je pobjegla iz kuće. Pronašli su je u napuštenoj kućici pokraj željezničke stanice. Držala je staru igračku, plišanog miša. Govorila je, mama mi je rekla da mi miš čuva snove. Ali on šuti. Zašto on šuti? Marko ju je samo zagrlio. Po prvi put Anja se nije odupirala, zajedno, napokon, mjesecima kasnije, Anja je polako počela ozdravljati. Crteži su postajali svjetliji. Nasmijala se prvi put kad je Marko pao s bicikla dok su vježbali vožnju. Lena je sve to bilježila kamerom, ne da snimi film, već da sačuva uspomene. Sara je konačno priznala, mislim da si opet pronašao svoje srce. Tata. Samo ovaj put, u tuđem djetetu. Završni čin, na 10-godišnjicu osnutka zaklade, druga šansa, Marko je izašao pred tisuće ljudi. Govorio mirno, jednostavno, svi mi imamo trenutak kad nas život slomi. I trenutak kad nas pogleda dijete i upita, hoćeš me držati za ruku? Ako imate priliku, držite. Ne puštajte. Jer možda to dijete spašava vas, više nego vi njega. Zatim je pozvao Anđu na pozornicu. I zajedno su otpustili balone s imenima svih žena i djevojaka koje su prošle kroz dom Helena. Jedan balon im je ostao u ruci. Anja ga je pogledala i rekla, ovaj je za mamu. I za tvoju ženu. Marko je klimnuo, balon se vinuo prema nebu. Visoko, visoko, a on je znao, sada je zaista ispunio ono što Helena nikada nije mogla. Završna naracija, 4. video, Marko nije bio savršen. Ali bio je prisutan. A nekad to je sve što dijete treba. 2 djevojke su ga spojile sa životom. 3. s budućnošću. Jer ne postoji kraj kad nekome budeš početak, sve je izgledalo savršeno. Fondacija Elena S. Hart postajala je simbol nade širom Balkana. Ljudi su donirali, žene i deka dobijali pomoć, a Nikola je prvi put osjećao da njegova moć ima svrhu. Milica je vodila tim sa nežnošću, ali i odlučnošću, dok je Ivona svakog dana radila s problematičnom dekam, posebno s onima koji su prošli kroz ono što su ona i Milica prošle. Ali, mir je bio varljiv. Jednog dana, Nikola je primio pismo. Bez potpisa. Samo par reči, Elena ti nije rekla sve. Nisi jedini kojem je pisala, u početku je pomislio da je to glupa podvala. Ali potom je dobio još jedno pismo. Ovoga puta sa kopijom fotografije, crno-bela slika Elin, trudne, nasmejane, kako drži ruku na stomaku. A uz nju nepoznati muškarac, Nikola je curio u sliku. Njegov um je odbijao da poveruje. Elena nikada nije bila trudna. Zar ne, odmah je kontaktirao jednog starog prijatelja, privatnog istražitelja iz vremena kada je štitio kompaniju od industrijske špijunaže. Dao mu je samo jedan zadatak, saznaj sve o ovom muškarcu. I o toj trudnoći. Istina koja boli, nekoliko nedelja kasnije, Nikola je sedeo u kancelariji, u tišini, dok mu je istražitelj predavao dosije, nisam verovao dok nisam uporedio DNK iz starih bolničkih uzoraka. Nikola. Elena je zaista bila trudna. Pre nego što te je upoznala. Imala je sina. Dala ga je na usvajanje, Nikola je zanemeo, zašto mi to nikad nije rekla, zato što se bojala. Imala je tada 18 godina. Bila je silovana od strane profesora iz svoje škole.
Policija joj nije verovala. Dete je rođeno u tajnosti, a odmah nakon toga ga je dala u ruke časnim sestrama. Nikada ga više nije vidjela, Nikola je satima sedeo, cureći u jednu tačku. Njegova Elena prošla je kroz pakao. A da on nije znao ništa, trag izgubljenog sina, dani su prolazili, a Nikola nije mogao da prestane da razmišlja o tom detetu. O mladiću koji sada ima preko 20 godina. Da li zna istinu? Da li zna kejo mu je bila majka? Konačno, odlučio je da ga potraži i pronašao ga je, zvao se Luka. Živeo je u Zrenjaninu, radio kao automehaničar i nikada nije znao ništa o svom poreklu. Usvojen je od strane starijeg para koji je preminuo u saobraćajnoj nesreći pre 4 godine. Nikola je s njim stupio u kontakt preko fondacije pod izgovorom da žele da renoviraju njegovu radionicu. Kada su se sreli, Nikola nije mogao da odvoji pogled od njega. Imao je Elenine oči, ali Luka je bio oštar. Nepoverljiv. Nosio je bes u sebi. Šta hoćete od mene? Upitao je. Zašto baš meni nudite pomoć? Niko mi se nije javio godinama, a sad vi dolazite s ponudom i parama. Nikola je znao da ne može samo da ispriča istinu. Morao je da je zasluži, sudar svetova. U međuvremenu, Milica i Ivona su osjetile da se nešto menja. Nikola se povukao, delovao je uznemirenos. Milica je jednog dana našla dosije na njegovom stolu. Pogledala je. I otkrila sve, znači. Elena je imala dete. A mi to nismo znale. Keli život smo mislile da smo mi bile te koje su joj bile kao ćerke, Ivona je čutala. Ali njen pogled je govorio sve, a sada, pitala je tiho. Sada dolazi neki dečko. Kog nismo nikad vidjele, i šta? Nas više nema, porodična istina. Nikola je znao da mora sve da razjasni. Okupio je sve, Milicu, Ivonu i Luku, u tišini, u dnevnoj sobi obasjanoj blagim svetlom. Moram vam reći nešto. Sve vas je Elena volela. Svaku na svoj način. Vas dve, kao ćerke koje nikada nije mogla da ima. Luku kao sina kog nikada nije mogla da odgaji. Ali to ne znači da ste manje važne. Ona je bila jedna osoba. Ali s velikim srcem. Srce koje može da voli sve vas. Luka je ustao, nervozno, ne tražim porodicu. Imam svoj život. Milica mu je prišla i tiho rekla, ni mi nismo tražile porodicu. Ali nas je Elena pronašla. Možda je red da joj to sada vratimo. Novi početak. Prošlo je nekoliko mjeseci. Fondacija je otvorila novo odeljenje, program za mlade zanatlije, koji vodi Luka. Milica i Ivona mu pomažu. Iako su različiti, korak po korak, postali su ono što niko nije očekivao, porodica. Nikola više nije bio samo CEO. Bio je mentor. Otac. Čovjek koji je kroz bol pronašao smisao. Na godišnjicu Elenine smrti, stajali su svi zajedno na grobu. Milica je nosila cveće. Ivona je čitala stihove koje je napisala. A Luka, tiho, ostavio je ključeve svoje stare radionice na mermer. Znam da nisi mogla da me odgajaš. Ali si mi ipak dala sve. Dao sam sebe ovom timu. Kao što si i ti dala sebe nama. Nikola je stajao, sa suzama u očima. Pogledao je u nebo, Elena. Uspeo sam da nađem svetlost. Opet si me naučila kako da volim.